Okwesibili engithanda ukuthi nje usichazele ngakho ukuthi umlando wegama leqembu, ngoba abantu abaningi mhlawumbe bayazi wena, mhlawumbe bayazi uDiza abanye, so kuze kuthiwe abafana bakaMlotshwa igama mhlawumbe elayicabanga kanjani, igama nje ungasibeka nje esithombeni ukuthi lime kanjani. Yebo, ukuze sithi ngabafana bakaMlotshwa siyazigqaja kakhulu ngesibongo sethu mfowethu. Yebo, siyazigqaja kakhulu ngesibongo sethu, siyazithanda, so yingakho sazibiza abafana bakaMlotshwa lo mfowethu ongilamayo. Kodwa-ke abantu banokudideka sometimes bebona ngihlala ngiyi-1 nasekuculeni ngicula ngiyi-1. yiyo lowo mbuzo nami enginawo ukuthi ngoba mina ngiyi-1 nginje ngiyabe ngiyazi u-Andrew, uDiza mhlawumbe asikaze sibonane or vela ngimazi total, kodwa ngizothi abafana bakaMlotshwa, so ngiyazibuza ukuthi omunye umfana kaMlotshwa ungaphi, ngoba kuthiwa abafana bakaMlotshwa hayi umfana kaMlotshwa. Yebo, so ngicabanga ukuthi ubhuti uyatsho laphana ukuthi leli iqembu abalisungule nomfowabo bazibiza ngokuthi abafana bakaMlotshwa, bezigqaja ngokuba ngabakoMlotshwa. Igama lamanje lisaphila abafana bakaMlotshwa.